Menteri Rambadu Kari Narendra Modi ini kesini labu maulurem na kabenta kilai teli ki semiconductor plant bertumai Gujarat Makwe Assam. Presiden Kari Kadrapadi Murmu hakajingwan jurip ya kabarishas kelakupau halak kajingya sakmat jong Kari kabarok kiliang. Aba ajikan kamat makan di Institute Kabah Port Louis kalau kabaharat bertumai kalau gawai bahaklidu na kabenta kayo kapatay. Yaga Joint Economic and Trade Committee happening in India but ka Dominican Republic layasoy haga Ministry of Foreign Affairs yung ka Dominican Republic kabaha Santo Domingo. Presiden ka Russia o Vladimir Putin ulamaham jur kawas hakasi balang Russia kalong balakme na kabanta katwa nuclear balada ka US kadangyay ha ikirhun sipay si Ukraine katma kanayay tiyo. Menteri Rambadu Kari Narendra Modi ulayo abanekran lamang phone bat Menteri Rambadu United Kingdom Rishi Sunak hakasi baan na kabanta kajinga manjur lang halag ka free trade agreement.